ubufatanye na pay presentation bamagambo sasa అనుకుంటా kimene emergency ndasobanura wicare wumva amagambo banyita mudasobwa. Dutangiriye ku cyicaro gikuru cya polisi muri Mumbai mu mwaka 1996. చాలా ముఖ్యమైన ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్. iyi ni inama y'ingenzi yihutirwa cyane. highest priority. inama iraza kugaragaramo abayobozi bakuru b'igihugu, Central Home Minister, Central Home Minister, Raj Chief kuda ndetse n'umuyobozi ushinzwe ikigo cyangwa se ukuriye ikigo gishinzwe ubutasi mu gihugu cy'ubuhinde. Baraza nabo kutwingaho mu kanya gato. Subject sir, ingingo nyamukuru bagiye kuganiraho yeti gurinji. Ndizera yuko ari ingingo igaruka ku mugabo bise Yeti. అనుకుంటా ako kanya sasa dore abayobozi bakuru ngo barazi yuko uyu mwaka turi kwitegura kwakira igikombe cy'isi mu mukino wa cricket. తెలుసు వచ్చే నెల kandi muzi yuko ibirori bizatangira mu kwezi gutaha. 12 టీములతో పాటు amakipe 12 ndetse n'abayobozi batandukanye bazaturuka mu bihugu bitatu. 3 దేశాల అధ్యక్షులు ఈ ఈవెంట్ కి bose bazaba bari mu gihugu cyacu cy'ubuhinde ari ng'abashitsi bakuru. అని ariko ఒక ప్రమాదం nubwo turi kwitegura ibyo byose కూడా ముంచుకొ muzi neza yuko dufite ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gihangayikishije ubuhinde. ako kanya bahereza sasa umuyobozi mukuru ukuriye ikigo gishinzwe ubutasi mu gihugu cy'ubuhinde, we bakaba bamwita Yeti. వెంటనే ఎత్తిని పట్టుకోవాలి. dukeneye gukora ibishoboka byose uyu mugabo bise Yeti tugahita tumufata byihuse. Sir Task Force Head nyakubahwa uyu mupolisi uri hano bamwise Shivamu ni umupolisi watojwe afite itsinda rya gipolisi bose bakoze training. సంవత్సరాల నుంచి ఎతి ahari ushobora gusanga hari icyo yatubwira మీద మానిటర్ kubera ko muri iyi myaka 3 yose ikize niwe uzi ibikorwa by'uyu mugabo bise Yeti, niwe wamukurikiranaga. ni umupolisi uri hano. ఎత్తి గురించి నీ దగ్గర nyakubahwa Shivamu waduhereza amakuru kuri uyu mugabo bita Yeti. Valente ngubwije ukuri nyakubahwa Chief Minister, ఏం లేదు సార్. uyu mugabo nda makuru tumufiteho. కేసులో ఎత్తిని ఆల్మోస్ట్ 3 టైమ్స్ పట్టుకున్నాను. muri iyi myaka 3 ikize uyu mugabo namufunze gatatu. uyu mugabo bise Yeti అతను జోలికి వెళ్ళొద్దని ariko igihe cyose namufungaga nakiraga itegeko riturutse hejuru ఈసారి పైన rivuga yuko ngomba guhita murekura byihuse. వాదించడానికి ఇది సరైన oya కాదు. nda mwanya dufite wo kwirirwa turanenga abayobozi babi aka kanya. సారీ సార్. munyanganire nyakubahwa, నేను మీకు ఫుల్ పవర్స్ aka kanya naguhereza uburenganzira bwose bushoboka. Munchi. genda ufate uyu mugabo mu mufunge. అతని గ్యాంగ్ అని ఎవరు బయట muri aya mezi 2 ashize nyakubahwa తెలియదు. ntabwo turamenya uyu mugabo bise Yeti ahantu aherereye, ndetse n'abarara bakorana ntabwo tuzi ngo baherereye he. బహుశా ఈ ఆపరేషన్ కోసమే bose bashobora kuba barabuze bitewe n'iyi operasiyo bari gutegura. ఒకటి వెంటనే చేయాలి. byange bikunengeneye yuko ari ikintu cyakorwa byihuse. urabizi irushanwa riri mu kwezi gutaha tukakira igikombe cy'isi. ఎత్తిని పట్టుకోకపోతే tugomba gufata Yeti mbere yuko irushanwa ritangira, ఈవెంట్ ఆపేయాలి. cyangwa iyi mikino tukayihagarika muryamisha burundu. కూడా తెలియట్లేదు. ikibazo nuko tutazi ahantu aherereye. గ్యాంగ్ లో ఒక్కడు కూడా దొరకడా? nda nubwo byashoboka yuko twakurura umwe mu bakorana n'uyu mugabo bita Yeti ngo tumukurikirane. ఒక్క ఛాన్స్ ఉంది. nyakubahwa ayo mahirwe turayafite. యతి గ్యాంగ్ లో నంబర్ 2 రానే hari umusore umwe bita Rane ukorana n'uyu mugabo bise Yeti. వాడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది. afite umukobwa bakundana. మాహింలో రెగ్యులర్ గా కలిసే. mbere yuko aba bose babura uyu musore bitaga Rane yakundaga guhura n'uwo mukobwa mu gace bise Mahima. ఆ అమ్మాయిని mbere yuko baburirwa irengero పట్టుకుంటే turamutse dukurikiranye uwo mukobwa వీడిని బయటికి లాగా ashobora kudufasha gukurura icyo kigabo cyakuranaga na Yeti tukamenya ahantu Yeti aherereye tukagikuramo amakuru. umugabo bise Muruga ndabwo ashobora kwambutsa ibiyobyabwenge gusa ngabigeze ku mwaro, ahubwo yinjira mu mazi ubwato bukigenda agapakurura ibiyobyabwenge, ubundi ibiyobyabwenge akabikugereza aho ushaka. yatangira kubahereza amakuru sasa. umugabo bise Yeti ngo yagiye muri Latinagri aho yagiye kureba umugabo bise Muruga ngo ni umugabo umufasha gupakurura ibiyobyabwenge, apana kuvuga ngo arabigeza ku mwaro gusa, ahubwo iyo ubwato buri kugenda uwo mugabo arinjira ubwato bukigenda ibiyobyabwenge akabikuramo. ine iyo iramutse yihurije hamwe bakunda kwiyita inyanja itukura cyangwa se Red Sea. harakurura musozi uri kubona uri iburasirazuba hariyo imidugudu 4. iyo midugudu 4 iyo yihurije hamwe bakunda kwiyita Red Sea, inyanja itukura.
సముద్రమెక్కి తీసుకొచ్చేది వాళ్ళు. aho ni uraza kubona umuntu uri bugufashe agapakurura ibiyobyabwenge byawe akabikura mu mazi ubwato bukigenda akabigeza aho ushaka ko washobora niko kazi turi kugushakira. వేరే దేశం నుంచి నౌకలో మా సరుకు వస్తుంది. hari ibiyobyabwenge byacu biraza kunyura hano biri mu bwato biturutse mu kindi gihugu. బొంబాయిలో సరుకు దించడం చాలా kandi kuba twabipakurura hara muri Mumbai twabonye yuko byateza ikibazo bitewe n'abapolisi bahari. కష్టంగా ఉంది. రేపు రాత్రికి నౌక ఈ ప్రాంతం నుండి వెళ్తుంది. ubwato buraza kunyura no mu masaha y'ijoro ku munsi w'ejo. సముద్రం మీదకి వెళ్ళి ఎవడికి baduhaye amakuru yuko ari wowe ushobora kwinjira mu bwato bukigenda ugakuramo imizigo yacu byizewe neza nta n'ikibazo na kimwe gihari. అంటా పడకుండా uko iki gisirikare kigeze kwica abantu b'abanzi babo ఎర్ర సముద్రం inyanja igahinduka umutuku akaba ariyo mpamvu abantu bakunda kuhita Red Sea inyanja itukura. పోయి ఉండాయి. uko imyaka yagiye yisunika ubwo bwami bwararangiye burabura. యాడ నుంచో వచ్చిన తెల్లదొరలు ubwo bagashaka buhake bazaga mu gihugu cyacu bari kwiba iby'agaciro ఉచ్చుకుపోతుంటే bakabitwara bagombaga gukora ibishoboka byose ariko banyuraga muri iyi nyanja. ubwo aravuga abongereza లేకపోయింది ఈ సైన్యం. gusa nawe urabyumva yuko abasirikari bacu ntabwo bagombaga kwicara ngo bitegereze bagashaka buhake ibyo bari gukora ngo babareke gusa oya. ఈ సైన్యం దేశం కోసం ఏదైనా iyi ni inkuru y'umusirikari wari witeguye gukorera igihugu cye agakora ibishoboka byose agatabara urwamubyaye. వాళ్ళ నౌకల నుంచి తిరిగి దోచుకుని ఈ దేశ bagashaka buhake ubwo bagendaga bagapakira imitungo bakayikwizaho nyuma y'uko abongereza bari bamaze kugenda. దేశానికి కొండ మీదున వీరుల అవసరం. iki gihugu ntabwo kigeze cyongera gukenera abo basirikari bari bafite umutima ukomeye లేకుండా పోయిన make. అంతా సావుల్ని చూస్తూనే వచ్చిన namaze ubuzima bwanje mbona impfu z'abantu zigiye zitandukanye ఇంకా ఓపిక లేదురా బిడ్డ. gusa ntabwo nshaka ngo bizongere kuba mwana wanjye. చూస్తే మీరు నా సాగును చూడ byibuze nawe uzabone urupfu rwanjye singabone wapfuye. నేను రోజు నిన్ను చూడాలా. ninangumaho basi njye ndakomeza kukubona uri muzima. మా నాయనోళ్ళవి దేశం కోసం పోరాడిన వీరు inkuru ya papa ni inkuru y'agaciro కథలు inkuru y'icyubahiro y'uburyo yarwaniye igihugu cye మావి ariko iyacu ఎవరికి చెప్పుకోలేని ni inkuru yijimye utakwifuza gusangiza uwo ari we wese. బతికున్నామే గాని